Guhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo tugiye tubana amakuru meza agiye atandukanye. Igikombe cy'isi amatsinda ararangiye, ubu tugeze aho uwahekagwa ageze igihe cyo kwigenza. Ese wowe urebye uko match zagenze uratekereza ari ikipe yagutunguye? Ni ikipe wari witezeho ibitangaza ariko itabikoze? Ni ikipe yavuye mu matsinda abantu benshi batabikekaga cyangwa se wowe utabikekaga? Andika igitekerezo cyawe muri comment ubundi twinjire mu mikino ya knockout stage, imikino y'abagabo, imikino b'abantu bose y'amakipe yose yinjiyemo muri knockout stage adafite gahunda nayo arahita ataha muri kino kimwe tugiye kwinjiramo. Umukino wa mbere urafungura uyu munsi saa 3. Umukino wa mbere wahuza ikipe ya South Africa ndetse n'ikipe ya Canada, iri butsindwe irahita itaha, irahita ikurikira izindi nta munsi ushije. Reka turebe ukuntu knockout stage ipanze, turebe ikipe ifite amahirwe yo kuba yava muri izi knockout stage ndetse n'amakipe yazamukiye ku giceri nayo turebe koko niba ari ikintu azabasha gukora. Turi kubona uko ipanze. Ikipe y'Abadage izahura na Paraguay. Abadage bizaborohera kuva gutsinda umukino, ndabona Abadage aribo bazakomeza. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa izahura na Sweden. N'umukino ugoye, n'umukino uzaba urimo ishyaka ryinshi, n'umukino ntahita mvuga ko Abafaransa bazatsinda biboroheye, n'umukino uzaba urimo akantu gakomeye cyane, n'umukino utazorohera Abafaransa ariko ndi kubona hano nabo Abafaransa bazakurikira Abadage. Undi mukino utegerejwe uyu munsi n'umukino uzahuza South Africa ndetse na Canada. N'umukino uri buze kubaho uyu munsi, ni umukino uri bufungure knockout stage z'uyu munsi. N'umukino mbona ko uraza kuba ugoyemo kuntu, uraza kuba urimo imibare myinshi, ariko ndabona ko Canada iri imbere y'abafana, muri stade zayo birabiri kumwe n'abafana bayo. Ndabona Canada isezerera South Africa ariko iraza kuyisezerera bigoye. Undi mukino Ubuholandi buzahura na Maroc. Uyu ni umukino ukaze ndetse ndifuza ko buri muntu wese yazawureba uyu mukino kuko ni umukino utazaba woroshye, ni umukino uzaba urimo imbaraga, ni umukino uzaba urimo amakipe akomeye ndetse n'umukino ubaye imburagihe. Ubundi uyu mukino nifuzaga ko waba nka muri 1/8 cyangwa 1/4 ariko uje tukiva mu group stage. Ni ibintu bigoye Abaholandi, ni ibintu bigoye Maroc. Hano tugiye kurebera se ikipe zo muri Afrika zifite ubushobozi bwo kuba zasezerera amakipe akomeye. Aha uyu ni umukino ufite ibyo uvuze byinshi cyane ku ikipe y'igihugu y'Abaholandi, ni umukino ufite ibyo uvuze byinshi cyane ku ikipe y'igihugu ya Maroc, ariko mutazatungurwa no kubona Maroc isezeye Netherland. Bivugiye hano ndabivuze, ikipe y'igihugu ya Maroc izasezera Netherland kabisa, izasezera Abaholandi. Nubwo ari ibintu bigoye, ishobora kuzabasezera kuri penalty, ariko icyo mbabwiye cyo ikipe y'igihugu ya Maroc izasezerera Abaholandi. Undi mukino uhari ukomeye tugomba kwitega ko uzaba urimo ibintu bigoye cyane ndetse ushobora kuzatungura abantu, n'umukino uzahuza Portugal ndetse na Croatia. Portugal na Croatia ni ikipe nazo zarayizikinye mu ijoro ryashize, ikipe zikarifiye. Croatia yikarifiye yari ya gatatu, yikarifiye bigoye, nyuma yaho itsinze Ghana igahita ibona itike nk'ikipe ya gatatu yitwaye neza. Ariko nta kintu Croatia yerekanye muri group stage, biragoye. Ariko na Portugal nabonye nayo nubwo yatsinze umukino umwe ikanganya imikino ibiri, Portugal ntago iri gukina nk'uko twabitekerezaga. Abantu benshi twatekerezaga ko Portugal ariyo kipe ije kwerekana itandukaniro, ni ikipe ije guhanganira igikombe, ni ikipe ije kwerekana ko uyu mwaka igikombe bagishaka. Ariko uko twabitekerezaga ntago ariko twabonye iyi group stage, ndetse Portugal ikomeje gukina gutya ntago ntekereza ko yava muri zino knockout ibe yagera mu 1/2. Ni ibintu byaba bigoye cyane kuba wajya utsinda umukino umwe indi birukayinganya. Ntago ibyo byagushobokera muri stage tugezemo. Iyi stage tugezemo ni stage igoye, ni stage isaba kuba wateguye, ni stage irimo amakipe akomeye, bisaba ngo uze wateguye, uzi ngo ugiye gukina umukino utari busubirwemo, uzi ngo nta yandi mahirwe ufite. Nutsindwa urataha, nutsinda urakomeza. Reka turebe hano muri knockout stage dufitemo Espagne na Australia. Espagne na Australia ni umukino utagoranye, ni umukino
mbona utazagora Espagne. Ni umukino Espagne izatsinda biyoroheye, ni umukino Espagne izatsinda biyoroheye igahita yikomereza. Australia yo ubu bari gufunga ibikapu bavuga ati reka tujye kurangiza umuhango kuko Espagne nta kintu twayikora. Undi mukino uhari ni umukino Amerika izakina Bosnia. Amerika ni ikipe iri iwabo, ni ikipe yerekanye ko bikomeye, yerekanye ko iri imbere y'abafana yabo, abafana babo barabashyigikira. Ni ikipe ifite ishyaka ndetse ni ikipe iri gukina neza nkuko tutabikekaga, ni ikipe iri gukina birenze uko twabikekaga. Ndabona hano Amerika izatsinda Bosnia bitayigoye. Indi match itegerejwe ndetse tugomba guhanga amaso twese ni match y'ikipe y'igihugu y'Ababiligi na Senegal. Ababiligi n'Ababiligi batagikomeye cyane nka mbere, n'Ababiligi berekanye ko bashobora gukina n'ikipe ari yose ikaba yabatsinda. Simbona ko Senegal nubwo yazamutse ku giceri ikazamuka ari gatatu, benshi bazi ko yasezerewe, ariko ejo bundi yatsinze ibitego 4 cyangwa 5 bituma Senegal bitubona tike direct. Simbona ko Ubabiligi buzatsinda Senegal biyoroheye cyangwa se Senegal izatsinda Ababiligi biyoroheye. Ni match igoye, ni match irimo imibare myinshi ndetse ni match utahita udesida ngo uvuge ngo iyi izatsindiye. Ano ikipe izaza y'abazindi ni izatsinda. Undi mukino hari ni umukino wa Brazil ndetse n'Abayapani. Brazil n'Abayapani ni umukino utakomeye, ni umukino utarimo imibare myinshi, ni umukino mbona koko Brazil izatsinda. Brazil yagaruye Neymar, Brazil imeze neza, bafite umwuka mwiza, bafite umutoza mwiza. Ntago mbona koko iyi Brazil izagarikwa n'Abayapani. Undi mukino hari ni umukino uzahuza Cote d'Ivoire ndetse na Norvège. Cote d'Ivoire ni ikipe yerekanye ko ikomeye, ni ikipe yerekanye ko iri gutanga icyizere, ariko Norvège nayo yerekanye ko ari ikipe idakorwaho. Kandi Norvège babonye ko ibintu byabo biteguye. Norvège ejo bundi ijya n'Abafaransa, abakinnyi bose 10 babanzamo, abakinnyi 10 babanzamo bose bari kuri bench, bigaragaza ko yari iri kwitegura knockout stage. Ntago mbona ko Cote d'Ivoire izazikitambika Norvège, biragoye cyane. Undi mukino ni Mexico na Ecuador. Mexico iri wabo, Ecuador nayo yazamutse ku giceri. Ntago Ecuador nta kintu gikomeye ishobora kuzakora imbere ya Mexico, izabihagaze imbere y'abafana bayo. Aha Ecuador nayo ibikapu yarabizinze yiteguye kwitahira. Umukino ukomeye ndetse ufite byinshi uvuze ni umukino uzahuza Abongereza na Congo. Umukino uzahuza Abongereza na Congo yerekanye ko ari ikipe ishobora guhangana na Portugal, yerekanye ko ari ikipe ishobora gukina na Colombia ikayitsinda igitego kimwe. Congo yerekanye ko ari ikipe ishobora gutsinda Uzbekistan. Ntago mbona ko hano Abongereza bazatsinda biboroheye. Aha ni match izabigoye, umuntu uzateguye match neza ashobora kuzasezerana undi, ariko hano ndabona Abongereza basezera Abakongomani ariko mu buryo butaboroye. Indi match ari ni Argentina na Cape Verde. Cape Verde yazamutse nta numwe ubikeka, izamukana amanota 3 inganyije imikino 3 yose. Argentina yo yazamutse ifite amanota 9/9. Urumva ko ni itandukaniro riri hagati yayo na Argentina. Hano ndabona Argentina izira Cape Verde ku buryo bworoshye. Indi match ari ni match ya Australia na Egypt. Match ya Australia na Egypt ni match isa nkaho ikomeye mu kuntu, ariko ndabona hano Egypt izikarifiya ikaba imwe mu makipe ya Afrika izaba irenze knockout stage. Indi match ari ni Switzerland na Algeria. Ni match ikomeye, ni match itapfa kuvuga ngo ni ikipe iri butambuke, ariko hano ho ndahamahirwe Abasuwisi. Indi match ari ni Colombia na Ghana. Ni match zikomeye, ni match igoye, ni match izaba irimo imibare myinshi, ariko hano ndabona Colombia izatsinda. Colombia ni ikipe yerekanye nimugoroba ko ari ikipe ifite inyota, ni ikipe ifite inyota y'igikombe. Nyuma yaho inganyije na Portugal, nabonye ko ari ikipe kuko ishobora kuzatanga ikinyuranyo, ishobora kuzatanga akazi. Ese wowe urabona koko ari ikipe yatomboye neza? Urabona ari ikipe yatomboye nabi? Ni ikipe uri guha amahirwe uvuga ati ikipe bigende nuko yatomboye izazamuka biyoroshye?